Kubor nakaslem jong unongsan hima. Shillong kani kin nalang ada UMDC Mokhar Penthor Umkra hadu menta ge ai gaji shana ayanga ka bagi jit ausna maja ka khandai ya bangan shu shimthani ka rai kerki ban mare chani setai kamlong satang lada ki nong songsinong jo ga Mokhar Penthor Umkra ki mai ju gaji shana ayanga ka next MDC election kata tikan wanda ka bagi jingli dari mau senang mai nasetan ki nong songsinong gi jonga shadi bon hadu menta ki kwa ayen mbe mangakaran da compare dengan three jong kisau sangut ki MLA ki bala lei sarai ada da pigli ki border hat tapo mau sendam during my time tapi keren ya ka PHE subdivision apa mau sendam during my time tapi keren ya ka school JNB mau sendam during my time tapi keren bagi three construct ka building ke bahaya ngiok mensuara ketika asam type ke block building juga menjaga RCC building so beautiful. Tetapi ya keren ya ki skim mau sendam tadi port juga. Tapi ya keren ya ki business dispensary ke port juga. Tapi ya keren ya ki babon gitu ki skim ADB ke jadi berki school ke mau sendam higher secondary school district Penusau secondary school. Tadi ke port juga. Nanti tahu kadai hibu pai ba ko ban pai. Tendai ke Shillong ba yang aman tak rong tuerli namar ba ngan hamban sanya iswa ginung song jongga Mokhar Penthor mari hanya ijin sanya menang kaniru ngatai pitip ha bangai na Penthor ka Shillong slight mistake kami ngai apa usai bagi beri ijin sanya